Sad ću pokušati na brzinu da vam objasnim jednom rukom, naravno ako budem mogao, da kako se pravilno namještaju snapom smile navlake. I obavezno, kad dobijete, da ne bi bilo prevare ili nečega, navlake moraju da budu zatvorene bar kodom, znači preko ove kesice. I mora ovaj deo da ima zeleno, jer po tome se još uvijek znaju dok ne bude vodeni žig da su original. Ja ću da uzmem da otvorim ove. Znači, i da, po novim pakovanjima su samo gornja i donja zajedno. Nema više gornja i donja. Evo vidite ovako. One nisu uopšte tako tvrde i tako neudobne, nego šta je poenta? Poenta priče je da ovaj deo plastika, prvo mora on da se stavi u vrelu vodu, vidite, da bi se suzio i uzeo oblik desni, znači širinu desni i dužinu i tako dalje. Znači stavite prvo ovaj u vrelu vodu, izvadite, stavite u usta, zagrizete, izvadite i stavite odmah u hladnu vodu. Znači ne čekate ništa. Onda uzmete ovaj deo, silikon što dobijete u pakovanju. Njega ubacite u vrelu vodu i čekate da postane providan. Bukvalno providan kao ova folija. Kad on postane providan, stavite ga u navlaku, razvučete, on će biti kao žvaka bukvalno. Razvučete ga skroz, stavite u usta zajedno sa navlakom i zagrizete. I držite tako jedno 6-7 minuta dok se taj silikon ne ohladi skroz. Znači mora da se ohladi skroz i onda ga vi izvadite i tek onda se napravi kalup da vam ne bi spadala navlaka. Da li razumete? Znači to je obavezno, mora dok se ne ohladi skroz. Poslije toga možete da skidate i vraćate navlake 100 puta danas. Eto.